Kardom don marli tum kaduk we phanta nili video long kelang tum han ans tame choropar don marli tum nili puthot nangli tum hanan ka chak atengsi pini bang sita tangka maha pen ka chiju akitab Rich Dad and Poor Dad pu Robert T Kiyosaki ketok atumo le sabse chithan pon nang don marli tum la bangke la so tumo long first lesson along ketok kelake isi society along pu sitame ke thoma category do la bangke isi bangke kiduk katum bangke ilitum kopi ma ilitum kacong dat kacok claim answer tam hedi poisa join si cok claim po ilitum checho dat titi lake kiduk katum bangke lake expenses lok lo lake kai tami poisa kapadam lo la bangke chubi thek thilo athima ili hajira chudun chot sakuria sap claim chot pen lo plote lake ipok chipang reng phan ansi ilitum claim un chot podon mari tu la pen second category bangke halake poisa se tami doji bon se tami la tuma bangke hedi ekdom multi billionaire anta kari crorepati anta kali si tami la tumbangi poisa doki dolo si tami lake ipong chodet mate chesodet pola bangke hem chikim ipola pen gari motor posi tami la pusi liabilities abostu sedi assets putin kokpo inge hala si namre posi tami OVEC aphan anse la tumangke enjoy chotpo la son la pen third category tumangke lake chepaklang kle pin tumlo la tumangke hem si tami bihek ji kalite gari posi tami isi hini ji la pen penang anke la tum basle hum phokke bakto posi tami bhara pidaji la pen hem punoi bhara hem punoi ko anani hum phokep trokep sitame dota hai la pen bagan pu sitame the tan sai sitame chepaklang pe la son thot si la dak ke chenga bangke osomar ningkan sirkep oso la bangke Robert lo la ame thanga writer amatlo hedi halatum isia that Hawaii po dim long island along hedi haladak osomar tum lo ajir pomen bangke might pulo la rich dad and poor dad pukumat hansi ki pulo pulo te lake rich dad bangke hedi hola might ajir po polo la pen poor dad puge ami thanga po han se ke chi ear lo don marli tu la ami thanga po bangke hedi PhD se tami do lo la pen university se tami post graduate lo ke tek lo hala bangke po bangke teacher bangke se tami la ke poor dad lo people si poor dad lo plo tem hoa ki thi hud an se tami prank ko anne ki chi tunangi do lang van si alang li bangke per the chi boy lo se tami hola ajir po rich dad po alang ki ear bangke alang li ka por he pa an do o school drop out wai phit se tami alang li bangke ko anani restaurant do ko anani business hadi start up do la pen ha ki thi hut pusitame somar man sita ko ani inheritance hadi pikang long lang la pen gerja han sita mi donate kang long lang la pen kaprek organization sum han sita mi poisa ko anani donation pikang long lang la so pot pensi alang li bangke la writer bangke amen thak dak lo la pen la nili amo pubom lo alang li tumangke Hawaii pwa dim long sido hala so dim long la so area long hedi Keplang so martum an doctors bankers punoi businessmen aso martum an sita hala so school long sidun lo sang ho la pen hala so school long inut oso do Jimmy pu hala tuma bangke company long si ke claim bon sita me apo pai tum sita me la tum ke la puche ho pha ka jat lo mane weekend ho sita me aso martum han ha beach house long pon po beach house mane la hagora ku long hem hedi picnic han dam pola pen ajir poto phan invite po pon po sitame la might pen Robert phan mangke hang pon pe datiti invitation pi pe datiti la si la Robert mang chi fil lo might pen ne ki du wok posin lan Jimmy bang nang hang pon pe datiti lo ki joidam hajata pulo la si apo han hem wang sinang charge lo opo ni planning tung o ko son lo ki plang ji ke pun ke la po bang pulo jok senang planning tung pulo te la ke poisa heri pawang thek nang po poisa padam pawang thek nang po pula si bihek ban tam hedi ko son si ke plang ji ma pula so mindset abang hedi la so bang wang jui lo la si ar julo ko son se pawang ji ma pulo te ke plang pu ke hala tum han le ki pukali bang company long si ke claim chot non ke bang company agari ko ani enjoy long po si tami la tuma company ke kachilut po la si ke plang pulo te la nang jir po might apo bang si ke plang pu ke might bang ke chemang pu haklo nile tum ke plang play ke athema ni tum hem ke theta ave la pen gari ta luxurious agari la hai ke ave pu nang poge ko anne chain restaurant dulang ko anne factory ke the dulang sugar can punoi ti puno asona son dulang la sinang pu hane arjuda moi pulasi ladda ka bang ke mean ke api ke second lesson third lesson long pusita mi hedi la reach there po mate ajir po ko thana lam ana lesson se dak bang ke Kepang dak pondon marli tu mane ko PC liabilities pen assets ma
koson si Keplang Apo mindset ma po Keplang Apo mindset ke la tumang ke koson si job ki pilongi ma pusika matha titi la pen la pu ki du ko tumpang ke koson si sakuri ke long ji ma sakuri long po puse tami isi ka phere do po mo poisa ve det te untik chi paduk po bon se tami poisa long det puse tami hedi ako salary bathu ji bu po hedi ako chipak duk thu le thot po bon se tami whole life amang hedi la pu ekdom ke katun ason he chipal lak an se hedi property punoi assets punoi se tami mo an aso subhan se tami chi bikang long lelo lake la ami thang chi chodet an chona lo bon se tami la pu bang ke koson se nili a boss ke chiman long ji ma koson si poisa ni me thang company do ji ma hedi la sona bostu bang si pu bang ke encourage don marle tum la si mane isi mindset alam hedi isi mane ko pisi ka matha ma ili ki do pen middle class to mange kaita un a le ni tum ke la pen ni tum ke effort un a ni tum ka isi ta plan un a le pul hai ka matha ans tami hala ke plan ji atum la pen ke plan kang tung atum mindset atum bang ke hedi koson si ke plan po ku pi ke claim sineli tangka ke bang po pula so mindset hedi hala bang si la pu reach der bang ke than lok ton marli tum la sinangli tum si tami porhe tami hedi la da kitab det pupe YouTube long se tami audio book se ta do hindi pen se ta do la pen la bangke dingtaning quite a social hedi 1997 of se publish ha so bangke munit tum publishers tum se tami reject that ti mane oi lage chai chai la so nang kipuke athema nang kipu pot an ke la hai idea ki tum accept un if bon se tami non hoke ko on a language pen lo ne la ka translate tang do don marli tum life easy life changing book lo athema ha might apo hedi rich derabangke ha ki ju the por bangke one of the richest man in Hawaii se kechi manong lo don marli tum sinangli tum se tami isi hini idea long pon la pen aprang videos ni li ka bonai tang ta do la pen angli tum an so se insight kachini bhan ke nangli tum se tami por he tami la si video ning dok plote like comment share pik tha don marli tum do me thakni kurwang thu